Tadanda in our share attention TV, send a munimo and Senpai, betray go on my gun and we are the best sumo. And the Abeko so we are saying man saying the best sumo. Tadanda in our YouTube one of my feed that so be subscribing now face no what to me I say I'm out for so enya and Senpai. Elkoso on my gun and the Akanyana Facebook so your honomo Twitter and our Facebook Instagram Nina Ejuma honoma. Dande in a din Senpai Elkoso Ghana. Niama Atiegu our Ghana no. Yade ebro midin yade Franco ku asante and so no ebe me say nsem bi koso o man Ghana mu a enipa adwen kire so ehia dan de nyina o man say ba bi edu yo o man Ghana mu no ba ye mpanifo se o matena se adwen hu say economy no mo hwa a enye stable economy no mo hwa a enema bi wa enkoyi science sikasem ne o masem matumi aye tawe Amagana mampeni ene na so afo se ombetumi de bu oman no enti omohwe amadwan atena se e wo se ne oman na ye no omde taxes kakra atoto enema ye bebia efa petrol efa ye dwedi efa neoma ye from ball and neema kosi sanitation ne neoma nyina no etwa se ye de taxes kakra atoto na afi ne yetumi ekọ enimo enti normal taxes ye tua no mpanifo de atodwa se mbebo modian so mbeden ombetumi de kakra toto so se ne be ya ombetumi de support economy na afi economy no etumi akọ nani etumi agina branin etumi agina se obrempon etumi agina se kokuruko se ne be ya bibia betumi ay fine etumi ay kama boy na be me se Ghana fo bi edi omome na anje esan se omofi se tax ya bomode atua na mre bebere ya tua nso yehu de ekọ yehu de eba enti we no so no eba ne sa no eye ama Ghana fo bebere etete Ghana fo bebere bobo eba ne sa ne tam ya camera eti abonten se an se ne Ghana fo tete Ghana fo bobo no etwa se omo so mpanifo ti omo nka no mutumi te hawo ne amane omo na enti ne yetisi abonten ene eye Ghana fo kokasa ne ye kwa abonten no sei ena omo kokae enen so attention TV se ne dane da nyina ye de enyama pa ebrem no ya bo anamo aba abepiemu ewo Dromon na taxi rank eye afiaman GPRTU fomu na eho ena enawie ya ba aba bepie se ya ba beji driver for wo ha nyina adwenkire empo ene nipa wo market ha nyina adwenkire efa taxes aban ede aba nyame adom ochena ebe sha se aye adwuma no ho enu ntika me ho ne entie dia omanfo nso ewo ka kire yen ya braba ko aba be kan yen sa wo ha ne ebetie na adwenkire ne nyina ya hwe se dia oman no esiko ene se ne awon so adwen efa ewo taxes ebe koso no ehu bra peni me mo akwa ba head attention TV me da say yeah me ya fami Emmanuel Lumo in fact nyama mo e di maye kakra e di enye se kakra e di ankasa because ye sha 4 years ni yenti hwe asebio this ya petro ye koto a endu bebia krampo a na asa eye mframa kwa no maye eye petro eye mframa o yanim enti yesra ban se bibi wo ho ba abe ya boa ya onye boa ye nyama mo ye di maye ye di ankasa isa ye taxi driver for no ye nyeska bia ye kwa na ye yire mo o matwe ayi kasakasa sa enti ye di maye ankasa ye di pa ye di enti aban wo ye bibi fa ho lori fa no oba o se o china oba batum no o hwe because ye ya ha no fosi mayra ye je 350 pesos enti sisi aminim se na ye ba baje enti onye wat no ka bibi efa ye hunu nti ye panicho pa onu obatumi abua se onu wonkasa obi ani honum nti ye panicho na me pa chewo se enka minim se driver for de enka yetufu wa musa na enka ya de enka etimi boa mu akwan bebre so de kire se yetumu a mo so mo betumu dem na ebe ma musika asem so akwa anim enti eye me wanwa se wo kasa na momo de entisa munya yetufu an ma munya mfaso bi amfa wana ye fa ni se oba ni watufu am no bebre ye ya ha no sa pepepe na eje yantu lori fam da sa pepepe na eje 350 pesos no every that day watufu am sa no yantu mu da lori fam yantu mu sa pepepe na eje wa anti effect ye driver for na wa effect ye what because ye ha mu no lori fam no yetumu ya na bebre enanti ana mo van so say okada fo no aba around nti say two fenu sa bebre e fa okada
Entema yana risiko so yana hyper seriously. Enti wadwe nkyerɛ ne sɛ na nka wosusu sɛ nka aban ne yɛ ne man ya ɔmanfoɔ no yɛ ho bɛtɔn media aban dia for na dia o maintain o bia wo na nka on to mu anka me be je ho pa but bia sɛ o sa betumu na yesa increase fair there ebe ha pa me dada ya na ya ntokwa because of the petrol no nti uko na uka bibia o se ono de emfa ne hu na se na obeya obeye djuma bia untumi abe park ne car no si o na o park si o so obedi die eya dia se unye no sa ye pa ne ncho omu ncho sa so still nti ase anya djuma omu se so far as odi ama uku ade kwa obefa so obeye na sesi die emfa ne hu nti yesra ban ye kwan no waye ene efu enu so omu tumu nu so haye nti yesra omu pa yesra ban ohun ye mobo na ye kwan na asese no mu hwe no mu mboade no mu ye no yie maye enti mepa chaw se ya tufu anim sei na aya ka wo na fo no sales no so omutumu ana omutu sales no ni awo ya 50 awo ya 60 ni awo ya 60 awo ya 70 because o si ya tufu amudi a ni sales nso so ontu moto lorry fema lorry fere de oba hane ma no papa sanse aduane no sesi akura no kofa ba wundimi ntono ne body drobu okura ete Ghana 50 Ghana 60 Ghana this almost an to ties India yengu se na besi atoro ne ma no ti we de sraba ne a omo hwe ni bibi kakra maye na mepache wo wan se aya ye koye nkura ase a yetimi koba beka se a me koye kura na aduane abu banche abu body abu enti edenti ena nkran de ye nya aduane nto ususu se sa fuwala ye tutuma e ma eye lorry fare ne bo ne kwosoro no enu nti ena enkranfo ye ntimi ko nkura na se enkofa enobaye no enfamba wano ana ai ya ba lorry fare ni nti ba wunya bibia obrekwa nti ye ntimi nkofa no tena ye ba betufu wo mu ene taxes bebre aba ye bisa se ye maame no ma mu ye adwadifo mu koba mu na mu foka ne dodo sei ena ye tutu fu wo mu sei a mu ne driver fo ne adwadie na esi kofa yo we bisa ba ye ne driver fo ne ye tutu mu a ye ne driver fo ne meti fo ne kompa because so mu de ne bre de ye se o mu je kra no mo je e de asoso because of fall na de bia o mo toto so eni nti o mu de ne bre de tusuma ye so ye ne o mo ko but yes enkoyi maye ami adoma ekina ye tutu taxes mu ena ye tutu taxes mu so a ede nyama bebre ena eba enti ye bisa se ekoba ne sa se ena edwadie ebesi akwa amamu ekoba ne sa emedwane eba sa eso beti ebise bibia bo be kosoro je manwe kutami ezi odidi wi de ya baka ho the foot ni atuka skam yo kofa foot mba ne bo be yedin de se obi anzu timi dibie so obi edibi na nya onya hode ko de ba ye ya nya foot a ke nyina nka ewu ne se beto tasima ne e fa himbiem nti oni de me no nya dwen e se bibia timi ye normal no bia timi to foot ni bi die di taxi to mu de abanhwe no nte suma ye na bibia nya no bia timi to foot ni bi ndi enti me pa cho osusu se ebi mu ka se taxes no na aban no ede bu oman no eno no de hwe oman no enti won susu se taxes yi ama aban oman ni bu no ebe ye den ama nana mi susu se tax ni de kaye ma oman bia ma ba bia so twa tax na adwuma dia de ye no na fa so be ba so ma oman bia ra no ono ne ehia se to no ba na oman ba bia twa no to no ma oba abanu som no die mpuntuduma e ka bia ama bi obia ho to no na ba se bakofo die skano on fa anya de so de ye dia no ma ho kire na ebe o manum ndi tasi de kaye mo ba bia so tia eto ama oban no na se do so nso a na ma ho kire nso na den e ba na ska o manum no e so ti so e se ska ba manum no bia ho to no so bia ho to na ma ba no so anya din na bibia so akoso anti se ne Ghana for kire no empanifo se maso ate yetumi se oman ni moyeden wo hwa adwenkyira ye amanfo kire ya yetumi se oman ni moyeden pa nti no santo so na omoto so na bem se Ghana for ibiri enso aso omonfo aso kra se
saa tutumu yi ene saa increment yi our taxes nso beba esan so mo hwe mo asetena mu a ne enema mpanifo yi gia taxes enema mo gi revenue e ba mo botomo ne ade no omo keka bom na so mo disisi ani a emfa esan se omo atina se ehunu se oman ne se yatu niema mu kura kozi sen a eya na omo dumi emfaso biara e baso ema Ghana enti ya na de besi na afia ka kire mo se mo nkoso a enhwe ya Attention TV dan den nyina mo subscribe muntumi share na nipa bebre nso enya enema pa ye twagu o TV ne so no dan den nyina mo nkoso hwe Attention de niema pa bebrem bedas bebre